Muri iki gihe ubuyobozi bw'ibihugu byinshi buhinduka buri myaka mike, bikitwa manda, bihindukira mu isanduku y'itora. Ariko hari igihugu kimwe muri Afurika isanduku y'itora iza umugabo umwe gusa, Paul Biya. Paul Biya ni perezida w'igihugu ca Cameroon, yongeye gutorerwa manda y'umunani, amaze imyaka irenga 43 ku buyobozi. Wabyumvishe neza, imyaka 43. Mbikumvishe neza, bifate ko umwana yaravutse, arakura, aja muri gardienne, aja primaire, aja secondaire, arigarangiza kaminuza, arashaka, arabyara, arashingira. Umwana wiwe nawe asanga uyu mugabo akiri perezida, imyaka igice cy'ubuzima bw'imyaka yiwe ayimaze ari perezida. None yongeye gutorwa afite imyaka 92, sekuru w'abasaza. Nukuvuga ngo mu gihe c'imyaka amaze ayoboye, Amerika imaze kubona perezida 8. Manda 8 z'aba perezida maze gutambuka muri Amerika. Yagiye ku buyobozi muri 82. Amerika iyobowe na Ronald Reagan, wagiyeho muri 81 kugeza 89. Hakurikira George Herbert Walker Bush, wayoboye 89 kugeza 93. Bill Clinton 93 kugeza 2001. Hajaho umuhungu wa George Herbert Walker Bush ariwe George W. Bush 2001 kugeza 2009. Barack Obama 2009 kugeza 2017. Donald Trump kugeza mu 2021. Hajaho Joe Biden, avaho hajaho Donald Trump ari uyoboye uyu munsi. Nawe azavaho hajeho abandi. Uyu mugabo akiri ku perezida, yani agiye kuzuza ikinyejana ari perezida w'igihugu, agenda titira, aja mu nama akibagirwa ibyo agiye kuvuga. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi j'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Les ministres qui sont là. Le président Kagame a parlé, il est parti, introduit. Non. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Vous restez assis, parlez assis. Vous pouvez parler assis, étant assis. Ici? Oui. Pourquoi? Yani ari mu nama ararangara akibagirwa kugeza ubwo abamwungirije baza kumwibutsa ngo uri imbere y'abantu, akabaza ngo ni bande bahari, bakamubwira ngo runaka yavuze, runaka yavuze na runaka yavuze. Ibintu bitumvikana, umusaza bukukuri ugenda utazi ibyo arimo. Yani yicaye ku butegetsi ngo karongera kwiyamamariza manda y'umunani mu gihugu cuzuye abagabo n'abagore bafite ubushobozi. Abanyafurika ninde wabaroze kugira ngo bigende gutya? Ibihugu by'ibihangange byiyita yuko biyoboye isi, biyoborera mu buryo bwa demokrasi, ibintu bigakomeza bikabaho, bakabishigikira. Uyaba mu kwaha ku Bufaransa. Ese koko demokrasi tubwirwa twigishwa mu mashuri ko ari ubuyobozi bw'abaturage nibyo, cyangwa abari mu kwaha kw'ibi bihangange nibo bitwa ko bagendera muri demokrasi? Paul Biya. Yaounde ihaze uyu mugabo, urubyiruko ruri mu mihanda, amaraso ari kumeneka, umusaza bukukuri ngo ntiya stepping down, kuko uwo yabanjirije yeguye nta mpamvu, nta n'impamvu zagaragajwe, yeguye ku buyobozi, ava ku butegetsi mu mwaka w'1982, amuha umwanya, ariko we yanze kubivaho kugeza ubu nyine umusaza. Ni ukuvuga ngo kuva Cameroon yabona independence kuva muri 60, ubwo ni imyaka 65, imyaka 43 uyu mugabo yimaze ayobora iki gihugu wenyine. Iki gihugu kuva cabaho kiyobowe n'abaperezida babiri gusa. Nukuvuga ngo kimaze imyaka 65 carayobowe n'abantu babiri. Kuva muri 60 kugeza muri 82, wahoze ari perezida wa Cameroon Ahmadou Ahidjo yaje kwegura ku buyobozi mu mwaka w'1982. Uwahoze ari ministre wiwe ariwe Paul Biya afata ubuyobozi. Imyaka y'igice c'ubuzima bw'uyu mugabo ayimaze ari perezida uyobora iki
igihugu. Iyi ni inkuru ya Paul Biya, perezida ushaje ku isi umaze imyaka myinshi ayoboye Cameroon, ariko kandi akaba atemera no kureka, atari tayari kuri tayaringa. Ibi ni ibintu bitangaje muri Afurika, niho honyine ibi bintu bishobora kuba. Perezida w'imyaka 92, wabyumvishe neza, 92. Ngaho nawe gerageza gutekereza, wibaze muri quartier yanyu aho mutuye, umugabo w'imyaka 92 ureba uko angana, ngo aracyarimo arwanira kugira ngo ayobore igihugu cyuzuye abaturage, kirimo urubyiruko, kirimo abagabo n'abagore bize, bafite ububasha, bafite ubunararibonye, bafite ubushobozi, ariko ngo umusaza w'imyaka 92 aracyarimo yiyamamariza kuyobora igihugu. Ni ukuvuga ngo azuzuza ikinyejana akiri perezida w'igihugu. Paul Biya yavutse ku minsi 13 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1933. Avukira muri Cameroon y'Abafaransa, yahoze yitwa ngo ni French Cameroon. Yabaye prime minister w'iki gihugu kuva mu mwaka w'1975 kugeza 1982 ku buyobozi bw'uwahoze ari perezida Ahmadou Ahidjo. Ku minsi 6 y'ukwezi kwa 11 muri 1982 nibwo Paul Biya yarahiriye kuba perezida w'iki gihugu cya Cameroon. Kuva ubwo ngubwo abana bavutse bose nyuma y'1982, umuntu wese uri munsi y'imyaka 45 aho ngaho, nta wundi mu perezida azi wayoboye iki gihugu uretse umugabo umwe, Paul Biya. Uyu mugabo imiyoborere yiwe yatangiye ari umuyobozi mwiza ukunzwe n'abaturage. Mu mwaka w'1984 ntihabayeho kugerageza kumukubita kudeta, bituma noneho ashiraho ubutegetsi bukakaye bw'igitugu. Reka mbibutse ko mu myaka y'iki gihe hari abanyagitugu benshi ku mugabane wa Afurika. Hangaha twovuga nka Mobutu n'abandi bagiye batandukanye. Mu mwaka w'1942 nibwo kandi uyu mugabo yasanze abanyagitugu nka Habyarimana, abagabo nka ba Moi, abagabo nka ba Robert Mugabe, abagabo batandukanye bagiye bayobora ibihugu bya Afurika. Abo banyagitugu bose baratambutse, babakura ku butegetsi, babakubita amakudeta, babirukana ku buyobozi, ariko Paul Biya akomeza kubaho. Yahuye n'inkubiri y'impinduramatwara yo mu myaka y'1990, aho Afurika yabonaga ubundi buryo busha bw'imiyoborere bwitwa demokrasi. Amerika rero yabashije gukwirakwiza ico bise ngo ni demokrasi, ni systeme y'imiyoborere ya West, ariko kandi igira bamwe demokrasi yabo itaba defini n'ubuyobozi bw'abaturage, niko byitwa ko ari abaturage batora, bashiraho manda bagatora. Ariko se koko aya matora aca mu muco, aca mu kuri? Ari naco kibazo n'uyu munsi turi kuvuga kiri muri Cameroon. Imihanda yo mu gihugu ca Cameroon, Yaounde, n'imyigaragambyo yonyine. Uyu mugabo ubwo yongeye kuvuga ngo ariyamamariza gutorerwa kuba perezida w'iki gihugu kuri manda yiwe y'8. Abaturage barabyamaganye, baja mu mihanda, ariko aricecekera. Nyuma yo guceceka, iki gihugu cyabonye citwa imyigaragambyo, kibona impfu nyinshi, aho polisi iri mu mihanda n'abasirikare binjiye mu mihanda kugira ngo bahagarike abigaragambye. Paul Biya ni umugabo uzwiho gukora ibintu bye atuje, avuga make cyane, yihorera mu ngendo hirya no hino ku isi, ariko akaba mu kwaha k'Ubufaransa imyaka y'ubutegetsi bwe yose. Ahangaha niho tugaruka tuvuga ngo iyi demokrasi yo muri West birirwa bamamaza bavuga ngo demokrasi idakuraho umugabo w'umusaza nkabo. Ni ukuvuga ngo umudemokrate kuri bo ni uwemeye kuja mu kwaha kwabo, uwemeye kuja mu miyoborere yabo. Uwo niwo bita umuyobozi wa demokrasi, umuyobozi ugendera ku matwara bakeneye. Iyo ugerageje gatoya kugira ngo uhabanye nabo, bagukuraho bakakwita umunyagitugu. Paul Biya ni umuntu ukunda cyangwa se ugirana umubano wihariye cyane na Papa w'i Roma. Mu myaka yiwe yose abapapa ni umuntu wagiye ugirana ingendo n'imishikirano nabo cyane. Paul Biya rero akaba yatorewe kugira ngo ayobore Cameroon. Ese koko uru rubyiruko rwo muri Cameroon ruraza kumwemerera kugira ngo akomeze iyi manda? Ese rurayidurumbanya? Ese uyu mugabo we azarangiza iyi manda? Iyi myaka afite azarangiza iyi manda akiri umuyobozi ubishoboye kuyobora Cameroon? Mu by'ukuri mu nama nyinshi uyu mugabo agenda yitabira agaragaza intege nke cyane. Ni umuntu ushaje ku rwego rukabije, ku buryo bigaragarira buri wese. Iyo ari mu nama muri public, abamwungirije sekreteri wiwe akomeza kumwibutsa ngo mikoro yawe irakije, wotangira noneho kuvuga. Uyu mugabo ni umusaza koko. Reka mbisubiremo ko
ari umusaza ari kuryohewe n'ubuyobozi. Tukibaza ngo ese ubu buyobozi buri munsi yiwe cyangwa buri munsi y'umugore wiwe ufite imyaka mike cyane 54, usa naho ari we influencer imyanzuro iba muri kino gihugu. Niwe uri gutorerwa kuyobora iki gihugu, ntabwo uwo turi kubona ari we uyoboye, hayoboye abandi. Iwe gusa ni umuntu uri aho ngaho umusaza usinzirira mu manama. Cameroon ifite ikibazo kandi gikwiriye kwitabwaho, kidakwiriye kureberwa gusa. Afurika sinzi uwayiroze kugira ngo abasaza bangana nk'uku ngo bagumye ku butegetsi, ngo nuko bafite experience, ngo nuko bazi byinshi. Nta mpinduka zishobora kubaho mu gihe umuntu umwe ashobora kuyobora igihugu imyaka ikabakaba 50. Twandikira muri comment section tumenye ibyo utekereza ku buyobozi bene ubu, ku basaza bamara imyaka bene iyi ngiyi bagiharanira kugira ngo bayobore. Abayobozi by'umwihariko mutubwire ubuyobozi buba mwiki. Paul Biya, perezida musha w'igihugu cya Cameroon, watangajwe n'inteko yuko ari we watsinze amatora kuyobora manda y'8, amaze kuyobora iki gihugu ahura n'abaperezida 8 ba Amerika, kandi aba baperezida 8 bayoboye imyaka 43. Ni ikiganiro Viewpoint kuri Afrimedia Live hamwe na Director Gabi. Imana ibarinde, twandikire muri comment section ubundi tumenye ibyo mutekereza ku gihugu nk'iki ngiki. Ejo hazaza hacu urubyiruko rwakora iki kugira ngo rwigobotore umunyagitugu nka bene uyu nguyu. Republic of Cameroon to watch over the common will of the nation and to uphold and defend the unity, integrity and independence of the Cameroon fatherland. I do so swear. A world of stories.